Bonimiriak Chandalave Brino Kekela Boy Rotame Kostalanganda Lukuta Bongi de la Rivet de la Moine Sapipe Porte Kekolami Kasso Ridave de Collage Romeri Kelorebe Riweni Gaim Semoti passé Rotebaille de Gay Mwanda Wini Sambre L'overi de la paix Totalement de gars L'homme zili veillon Regrame des opé Dike Mongeza La chemo de l'ail Kokoloma Paolo Nasira yao mukishwe kobali kizivuga Mungu wa igulwe Bakola yongo ni bali kizishulikwa Paolo Nasira yao mukishwe kobali kizivuga Mungu wa igulu Bana bashweka magulu na maboko Gira batauluke gira bagende Bana bashweka magulu na maboko Bataguluke gira bagende ngo mugicuku ngo bararirimba kandi ngo bamare barasenga abagabo batarama Imana ngo mugicuku wewe gicuku cyabo kiba kimeze gute iba ngo mugicuku Jina la Yesu. Dushimiye Imana kandi kuko Imana yongeye kandi kuduhesha uburyo n'umwanya wo guhagarara hano. Imana data ni nyembaraga cyane. Turashima ubuyobozi bw'itorero abapasteri. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha cyane kubera ko turi kumwe. Iyo turi kumwe n'abapasteri nza numva umutima wanje unezerewe. Haleluya. Ndababwiza ukuri nza numva umutima wanje unezerewe. Abapasteri beza baba mu gitaramo bataramira Imana. Iyo turi kumwe nza numva umutima wanje unezerewe. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Kongera kandi kwemera ko tubana tukaba duhagaze aha hantu kubera ko ni mwebwe byose n'Imana yabahamagaye. Haleluya. Ndashima kubana n'abayumbe abayumbe bose ubuyobozi bw'abayumbe bose hamwe n'abayobozi babo babayoboye. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha kuko kandi turi kumwe. Haleluya. Ntekereza ibintu byinshi ariko numva ndavuga buke kubera ko kuvuga menshi sukuyamara ariko ndavuga make gusa icy'Imana ibahaye ni mugikomeze mukizirikana. Icy'Imana ibahaye cyo kunezererwa Imana bene uyu munezero muhaye kunezerwa ni mugikomeze cyane. Rugamba turiko turwana umwanditsi yaravuze ngo abo tunigana nabo ngo nabantu ngo bimyuka ngo yahantu ho mu kirere ngo batagira inyama ngo kandi batagira n'amaraso ngo ni imyuka kandi imyuka izihanganwa n'undi mwuka pani inyama pana kawunga pani ibindi oyayi mwuka uzuhangana n'undi mwuka w'Imana ni uzumenya ubugendwa nzoka bwa Satani bugendwa nzoka bwa mujanja birisi. Dusome ijambo ry'Imana twavuze ngo ni Yosuwa turasoma 5:13. Musomyi wa neza yitonze. Aho yegereye pa
yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye. Yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye. afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. hagarariraho. Amen. Ahubwo nje none aha. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Twongere dusome icyo gitabo, turagenda twitonda kugira ngo tuze gukwigwa. Turasoma n'ubundi ni igitabo cya Yosuwa, turasoma 14, turasoma 14 ku murongo wa 13 kandi. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefone umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Cyo cyatumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli rwose. Amen. Kuko yombatanye nawe Imana ya Isiraheli iteka ryose. Amen. Kurwana intambara nziza taco bimaze gutangiza urugamba ukarureka cyangwa se ukananirwa utushije, ugatangiza nk'ubu turi ko dukina kino gisirimba twasaze, ejo ukabireka. Nukuvuga ngo kino gisirimba twaye dukina hano ntikiza cyongera kwibukwa, urasa n'utaragikoze, urasa n'utaranagitangiye, urasa n'aho abantu batakurebye, urasa n'aho batanagushize no kuri biriya bari mu gushiraho byo kuzabagira gute amakuru akazagira gute agacicikana. Nukuvuga ngo iciza kiriho cy'indangiro yose y'urugamba ruja mu ijuru nugutangiza, warangiza ukagira gute, warangiza ukusa. Tuzovuga ngo naratangiye, habe n'ababaza bavuga ngo rego ngo twebwe ngo twataramye ngo igihe cy'inganje, ngo twebwe ngo twasenze iki. Biriya ni ibintu by'amakuru, biriya bintu ni amakuru. Ubaye warabikoze bizukananirwa, ariya ni amakuru, ni amateka kandi adakomeye, ni amateka asanzwe. Umugabo umwe ngo yarafiye ngo baje gutanga ubuhamya bakaza bavuga ngo yarazi gusakara, ngo yazaga sakara. Ubwo n'ubuhamya bene bujya bwo gutoratora, ubuhamya bwo gutoratora ngo yazaga sakara. Yosuwa mwene Nuni umugabo witwaye neza ku rugamba. Waburinde utegerezwa kwitwara neza ku rugamba ruja mu bwami bw'Imana, ukazanesha urugamba, ugahabwa ikamba ritangirika. Inyenyeri zigasasa ku bitugu, inyenyeri zigasasa ku bitugu, zigashamagira, zikaze zikaha mu nkokora z'umugabo wakoze neza, umugabo wataramiye Imana. Muri rimza narimo ngo abafite Yesu barahiriwe, ngo kuko ari nta rubanza ruzabatsinda mu ijuru. Abafite Yesu barahiriwe, ngo kuko ari nta rubanza ruzabatsinda mu ijuru. Abafite umwana watu wasamani, abantu bagaciro kenshi kubera kuko bafite Imana. Haleluya. Bafite Imana, bafite Imana. Dufite Imana itabara abantu. Iyo dusenze izayumva, iyo dusenze izayumva kandi gakora imirimo, kubera ko twataramye, twasenze. Murataramye gutyo. Nibuka umugabo umwe ngo yavuye Mushojo aje gutarama mu Marundi, ngo agera ha mu mibande ya Mushojo haba imikunda kuramba,
abayizi barayizi izikunda kugira nk'ivunza maze yazaga jana ipendo ngo ririshaganya ngo aravuga ngo se wapendo kushakuje tutaragera mu marundi yari umutarami w'igitangaza. Hari abataramyi bataramye Imana ukumuzabura gucya ngo gutarama igitaramo bakagifata gusa micundo minaga nangwa igitaramo. Hari abagabo bataramye Imana n'ubu bafite amateka kandi tuzosanga mu ijuru tukavuga ngo aba n'abagabo bitwaye neza igitaramo. Mbonye mugira gutyo ndavuga tese ko mugurutse tutaragera kuwa gatanu, ko mugurutse tutaragera kuri niposho. Tekereza uwo mugabo jambo yavuze rikomeye cyane. Tangola dome l'assemblée tétique bras levés de la été moins dans la rideniza la croma sans cela tango au bénéfice les sepere martinité la rete vai tagitaye ubwoba igitaye ubwoba gusa umuntu uteye ubwoba n'umuntu uzutaramira Imana neza akumva Imana ivuga akaganira n'Imana akabona kwitwara akamenya kwitwararika n'Imana. Uwo n'umuntu uhenze ni umuntu wasaba n'umuntu w'agaciro kenshi umuntu ubasha guceceka. Muri byaraba ngo nkunda kwibera mu mahema yawe Mana ngo kandi amahema yawe ngo ni meza. Yosuwa niwe wimye ingoma inyuma yuko Mose amaze gupfa. Mose ngo yarapfuye, Yosuwa ngo arahiterera kubwo kugira ngo ayobore ubwoko bw'Imana. Haleluya. Kandi ngo yahagiye ngo afite ngo agahinda gakomeye cyane kubera ukuntu Mose ngo yari yarabashoreye ashorera ubwoko bw'Imana ahangana na Farao umutima ukomeye. Abaririmbyi baravuga ngo Farao mutu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Ariko ngo Mose arafa kubera kuko ngo ariko zari biteganijwe niko Imana yari yarabipanze ngo amaze gupfa ngo haboneka agahinda kenshi cyane. Yosuwa ngo ararira ariko kandi Imana ngo ije kumubwira hari ijambo Imana yamubwiye. Imana iramubwira ngo Yosuwa we hora ariko kandi uko nabanye n'umugaragu wanje Mose niko nzobana nawe ariko kandi usirikane amagambo nzakubwira kimwe nuko umugaragu wanje Musa yanumviraga ariko nawe uzoza unumvira. Namwe ngo uzirikane ukurikirane wumva amabwirizwa nzokubwira. Ugira yahe mabwirizwa? Bantu benshi bamenyera kwikonera mu mihonongo. Iyo mu mihonongo ca mu nzira iboneye, inzira neza iboneye, inzira Imana ikurongoyemo. Iyo niyo nzira. Bukaya ngo arongora ubwoko bwa Isirayeli. Imana ngo yabarongoye ariko aragenda ngo ageze ngo ahantu ubwo ngo bari begereye kugera Yeriko niyo ngo bari ko begereza kuja. None ngo habaye kubera umutwaro yari afite yari umugabo ngo w'Imana. Yosuwa yari umugabo w'Imana ngo kubera umutwaro yari afite ayoboye ubwoko bw'Imana ngo bageze ahantu ngo baganditse tizamukundiye kuko aryama ngo aryame kabandi nk'ibitotsi ngaha abandi ngo abaho hanta bane n'abandi. Yari afite umutwaro w'ingabo cyangwa se ubwoko bw'Imana yarashoreye ngo byabaye ngombwa kuko abasiga ngo agenda imbere ngo kubera kuko yazagenda acunguza. Abariko baja mu ijuru bazabagira gute? Bazabagenda bahaye bacunguza, bazabareba, bazabitegereza, bagira amaso bazababona, bagira amatwi azayumva cyane. Abariko baja mu bwami bw'Imana bagira amaso areba cyane bagasubira bakagira n'amatwi yumva cyane. Ngwarangije amaze ngo kubavamo ngo nibwo yageze imbere ngo aha yagenda ari mu nzira ngo aha yagenda acunguza yareba. Uzusanga abantu b'Imana bajya bataramye neza babandi bakarubo bataramye Imana uzusanga acecetse ugasanga ntavuga rimwe na rimwe bakaba bovuga atari ku uyu muntu ni tayari ndetse hazabwo bahazaga ahubwo bashaka kuvuga ngo ari ku uyu muntu none si tayari.
ibyo uko niko bizazaga bigenda. Ubu nyine ni nk'abantu basenga uri mu gusanga barabaye inkerebutsi ugasanga babaye pya ariko wageza gusanga umuntu usenga Imana atuje rimwe na rimwe wamureba ukaba wovuga ngo ariko uyu muntu ni tayari. Rimwe na rimwe ndetse hazaga gusanga ari n'abantu wenda basa ndetse n'abadafite basa n'abadatunze byinshi, ugasanga habe no muri quartier ugasanga gusa n'umuntu wibera iyo ngiyo wataramiye Imana utuje umerewe neza. Baza bagira gutyo ngo ni kwanyanaka, baje kwanyanaka iwaga yaravumbitse yaracecetse aravumbika ataramira Imana, aba mu Mana aravumbika yibera mu isi yiwe n'Imana tazamenya ibindi. Mugabo umwe yaravuze ngo ageze mu ikanisa ngo bakaze bamushaganya ngo abari mu byiwe. Ngo nibwo yabonye umugabo ngo agire gutya ngo abone umugabo ngo amuhagaze imbere. Wa mugabo ngo aramushunguza ngo amwitegereze, ngo nibwo yamubashije ngo aramubaza ngo se uri uwo mu bacu cyangwa ngo uri uwo mu babisha bacu. Nuko yamubashije ntiyahunze ntiyavudutse ngo ahunge. Zirija mu ijuru baza bayicunguza kuko irakomeye, irimo ingabo zikomeye za zindi ngo tuza tunigana ngo zitambaye inyama n'amaraso ziteye ubwoba, za rwiyemeza mirimo zamenyereye kurwana, zifunga inzira umugabo akararanganya amaso agakata gaca izindi nzira. Hari ba Apoloni ngo ni gike Apoloni ngo ya ba Goliyati yaza guteruriza ukagira ngo ba Goliyati wigati. Wa munsi yaramuvuze bishop yabaye nk'umuvuga abantu baramutegereye, ariko ngo hari ijambo yaramubwira ngo ese uje uri uwo mu bacu cyangwe uri uwo mu babisha bacu. Ngo hari ijambo ngo yamubwiye ngo yaramubwiye ngo nje none ahangaha ngo kandi kubera ingabo z'Uwiteka kugira ngo nzibere umugaba. Nje none aha ndi preza kubera mwebwe, kubera mwebwe numvishije gusenga kwanyu, nabonye mwazimaguritse, nabonye mufite ubwoba, nabonye mutahaye mumenye icyerekezo, ni mwebwe munzanye, mimi nimeshuka kwa ajili yenu. Banle salama groivelo meseleba. Uza witabazike, wewe uza witabazike. Abantu benshi bari mu kwiyohera yagonga gutya kugikuta akamavuga ngo reka nshakisha Imana ibaye kuri, ya Imana ibaye kuri. Reka duce izindi nzira zapanye turebe nimba notabarwa. Hari aho nkoze
ngo aramuramya, ngo yikubita hasi ngo aramuramya, kubera kuko yari ahuye n'umugabo ukomeye uje kubera ubutabazi gutabara. Rwari urugamba rumeze neza, rwari rukise gute, rwari ruyobowe n'Imana. Aho ngaho ngo niho yamubwiriye, haramubwira ngo bari bafite ubwoba bwo kwinjira i Yeriko cyane. I Yeriko ngo hari hakomeye, kandi i Yeriko ngo hari harinzwe, ngo bari bafite ubwoba cyane. Kubera kuri mu kugira ubwoba kandi dufite Imana. Iyo utujije umutima ukegera Imana ukumva ubutabazi bw'Imana. Iyo utuje umutima ukumva ubutabazi bw'Imana, ku butabazi bw'Imana buhari. Wakira Imana muri uyu mukutano uzotabarwe n'Imana. Mukutano ntukazuba ngushire ugusigura mubisi ngo nusubira kandi kugaruka usiga mubisi. Oyaye ureke muri uyu mukutano, uzuva ngo muri uyu mukutano nageza, uyu mukutano wanongereye, uyu mukutano ngeza hangaha, uzogeza twishiye mu bwami bw'Imana, kuko tuzinjira mu bwami bw'Imana. Lela sango lote la veri mari somela ki dome la verite la tua chanda la veille agroma delle pai. Amasenkinjira mu buhanuzi bw'umurambi, kaza namambona umuhanuzi bw'umurambi iri kaze namanishiririya muri uramusho, iriya muri uramusho, kaze ndangiza uramushiri, kaze numva uramusho, kaze numva Imana ikambira, kaze numva iyo ngiyo nkumva nati iyo twarahudumiye kugeza ubw'Imana neza. Imana yamimbire yambira ngo ipfundo rya uramusho naha, ipfundo rya uramusho naha. Imana iramubwira ngo mugiye kwinjira i Yeriko wewe Yoshua, ariko kandi hararinzwe kandi harakomeye, timushobora kugagasha gusa ngo uburyo mwari muje nuko mwabitekerezaga. Ngiye kuguheza map y'ukuntu muzohangana ni Yeriko, kandi kugira ngo muzahatsinde. Uzugenda ufite ukuri kugenda, tukazugenda gusa. Umusenzi ndaza agenda gusa, umusenzi ndaza, ndakubwiza umusenzi ndaza apfa kugenda. Umusenzi azagisha Imana inama, kabwira Imana ngo urugenzi rwanje ni gute, ndagiye muri programme ni gute, uzogaruka cyangwa nzogwayo. La 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 la. Iramubwira ngo mugende muzoza muhazenguruka, bazoza bababona muri komsa n'ababa kino umukino w'abana. Bazoza bababona, ariko bazoza babona musa naho mwamukino umukino w'abana. Kaho dusa nabataye ubwenge, ariko kandi intwaro dukoresha ni intwaro z'Imana. Twaro z'Imana uwo kubwira ngo tanga haleluya, kaziga muvuye gutanga timwumvisha uko zariko zigira, mwumvisha uko haleluya zazigira, zazihindura umurongo mu materaniro iyo bataramye, zazihindura umurongo. Icyerekezo nimba waje uri kalma uvuga ngo uyu munsi wa none ndareba ndamutegere n'Imana nta bakubita haleluya, zikakugonga zamara kukugonga ugatanga, kandi uzuneze ugakonkoboka kubera ko zagutwise noneho gahunda wari ufite zirayihinduye. Haba naje bizabimbaho mu gitondo nabibwiye abacu, bazavuga mvuga ngo ndagiye uyu munsi wa none hange. Mwanumwe yigeze kuvuga ko azayaka kunezerwa ngo kugira ngo amavuta yisize ngo atahe ngo akimuriho yose ngo atarashoka. Nanjye nkavuga ngo ndataha meze guca ndabintu oya bapfa kugira gutya, bakaze bashaganyiriza mu bwenge. Mani iramubwira ngo mwebwe icyo muzoza mukora, muzoza muzunguruka, nimumara kuzunguruka musubire mu manyata yanyu, nimurangiza muceceke, nibuca musubire kandi mugire buta. Urugenzi rwa karindwi muri
gahunda y'Imana kurwana intambara nziza nta gushira mu imbaraga. Intambara y'ijuru yo kurwana na Satani tuzushira mu imbaraga zawe. Uza werekeza gusimana imbere ukazugira ngo Mana jimbere yaje. Ngo barazungurusa ngo bagera ko ngo kwikubwe bari bababwiye ngo inkubwe ya karindwi niko yari arabwira ngo urugenzi rwa karindwi muzotera ibimuri muvuza amakondera mukubita ibibindi hasi buri muntu azoza yinjirira aho ahagaze. Niko byagenze urugenzi rwa karindwi ngo batera hejuru bavuza amahembe inkuta ngo zirariduka ngo buri muntu akazagira gute akaza yinjirira aho ahagaze. Kubera kuko bari bashize Imana imbere. Ushira Imana imbere uzanesha urugamba. Intambara nziza nushira Imana imbere uzanesha urugamba. Nushira Imana uzanesha. Bageze aho ngaho bahageze hari ikintu wakani yakoze aca iruhande rw'umurongo w'Imana. Kuko bari barabwiwe ngo ntiyakagira umuntu uzokora ku kintu cy'abandi. Ntiyagira umuntu uzokora ku. Hariho umuntu wagize gute? Hariho umuntu ufite ibyashinganywe bizanzwe n'Imana. Baragiye ngo bagire gute? Baba kubisa surprise gutya ngo bakibakubita hagwa 35 muri bo barajya hasi. Paulo na Sila yao mukishweko balikizivuga Mungu wa igulwe bakola yongo ni balikizishulikwa. Paulo na Sila yao mukishweko balikizivuga Mungu wa igulu bana bashweka magulu na maboko gira batauluke gira bagende bana bashweka magulu na maboko bataguluke gira bagende. Ngo mugicuku ngo bararirimba kandi ngo bamare barasenga. Abagabo batarama Imana ngo mugicuku. Wowe gicuku cyawe kiba kimeze gute? Iba ngo mugicuku. Basubiye ngo kwireba ngo bisuzume basanga hagati yabo hari umuntu wakoze ibizanzwe n'Imana. Bahawe uburenganzira bwo kuvuga ngo bamufate bamujanane n'ibintu byiwe. Bamujane bamutera amabuye ngo bamuteye amabuye bongera amabuye bamutera amabuye. Ngira ngo ni kirundo cy'amabuye n'ubukira cyahaba bamuteye kirundo cy'amabuye n'abana n'umugore umuryango kubera kantu kakinyume n'ikimana ishaka ako kantu. Raporo mureke turwane intambara nziza kandi ngo baragiye ngo basenge Imana ngo ibona kubibwira Yoshua iramubwira ngo Yoshua we ngo nimugende mufinde ubufindo murebe hagati muri mwebwe hariho uwanyuze inyuma y'ibyo n'abategetsi. Ngo baragiye ngo bagire gute ngo bagire gute ngo bagire gute ubufindo bugira gute bufata akane kubera ko ari we wari wakoze ibizangwa n'Imana. Kurwana intambara nziza. Kalebu na Yoshua ngiye kuvuga kantu gatoya gusa kaza gatuma utona ku Mana gato kaza gatuma utona ku Mana kandi Imana ikaguhindura umuragwa ubwami bw'Imana kubera iki? Kubera kwitwara neza. Imana ngo ituma abatasi baragenda basha gutata ariko ngo bagiye gutata ngo bagarutse ngo 10 ngo rivuga amakuru y'incamugongo hagati ngo muri bo hari abagabo ngo bavuze amagambo y'ukuri gusa ngo ni Kaleba na Yoshua ngo bavuga amagambo y'ukuri. Ngo bamaze kuvuga ngo amagambo y'ukuri nibwo Imana yo mu ijuru ngo bamaze ngo kuvuga ngo hari amagambo baravuze ngo twababonye bari abanaki ngo twebwe twababonye ariko ngo tumaze kubabona abandi bose ngo bari bavuze ngo twababonye ngo na abantu bakomeye tutokagasha ngo kandi nibarebane ndetse ngo bari ko batureba ngo tukabona bo turya nk'imitsima ariko aba bagabo ngo ko ari babiri baravuga ngo
ngo nimba Imana itwishimira, ngo nimba Imana itwishimira, ngo Imana data izotujana muri kiriya gihugu, ngo kandi Imana izakiduha ngo ari igihugu cyiza, ngo kandi cy'amata ngo nubuke, ngo nimba Imana igize gute, ngo nimba Imana itwishimiye. Kwishimirwa n'Imana uzutsinda intambara, urugamba rwiza gushira Imana imbere. Jambo rikomeye ngiye kuvuga, uyu nguyu Kalebu hari ahantu bavuze ngo yombatana n'Imana, ngo yari yarombatanye n'Imana. Ikintu kombatana n'Imana mwacyumvishije? Reka mbabwire kombatana n'Imana ninkingene ikara ryobaho umuriro. Ikara umuriro uriho ikara, uzuvuga ngo dore ikara ariko ririho umuriro, ni ikara ririho umuriro tiworifata. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biba biri hamwe, ni ikara ni umuriro uri hamwe n'ikara. Hari ikara ni ukuvuga ngo ni ikara ririho umuriro, ndiwo ushobora kubitandukanya. Ukuntu natekereje kombatana, nabitekereje nabangu se kombatana n'umwira, kombatana ariko umutima urambwira ngo ninga kurya kwa ikara ryobaho umuriro ukabana n'ikara, zombi ukavuga ngo n'ikara ariko ririho umuriro. No kuvuga ngo no Kalebu yari umunyamahanga ariko ngo yombatanye n'Imana, yigaragura mu birenge by'Imana, akurikirana Imana, ngo yumvira Imana, ngo amaze ngo kumvira Imana. Bibiliya aha hantu izigenda ivuga ngo yombatana n'Imana, ngo yombatana n'Imana, ngo yombatana n'Imana. Muri kwa kombatana n'Imana, Imana yo mwijuru ireba uburyo yitwara kandi ari umunyamahanga. Imana iravuga ngo igihugu mwakandagiyemo, igihugu mwagezemo mukagikandagizamwo ibirenge, kiriya gihugu kizoba gakondo yawe. Kandi muri ino page izikunda cyane kuvuga cyane Kalebu, kandi ikazisanira ikisiga Yeshuwa inyuma, kubera kuko Yeshuwa yari ngombwa kuragwa igihugu kubera kuko cyari icyabo. Reka turekere gutyo. Kombatana n'Imana, kombatana n'Imana, ombatana n'Imana. Wewe ombatana n'Imana. Reka nkubwire ukuntu yombatanye n'Imana. Yari umunyamahanga ariko yombatana n'Imana. Imana ntizari ngombwa kuko umunyamahanga aragwa isezerano mu gihugu, tibizarimo. Ariko kubera ukuntu yitwaye n'ukuntu yegereye Imana, yombatana n'Imana. Imana imuha kuragwa igihugu. Ngo barwanye igihugu, bamaze ngo kugifata, bamaze kucinjiramo igihugu, ngo barakigabura. Yoshuwa ngo yamakigabura, ngo maze kukigabura ngo asa n'umusizi inyuma, aramwibagirwa. Kubera iki? Kubera kuko ariko Imana ngo hari icyo ngo Mose ngo abatuma, ngo hari icyo Imana yari yaramuvuzeho. Wumva ijambo Imana yavuze, Imana ijambo yavuze ntabwo habe niyo zogenda gute. Ijambo Imana muri mzarama ngo ntakabuza umugambi w'Imana uzasohora, ntakabuza umugambi w'Imana uzasohora. Ko turavuga duhagaze ku ijambo ry'Imana kandi turabagabo bo kubihamya, kandi tuzoba mu bwami bw'Imana. Ndababwiza ukuri, ntabwo ari ukubzina igisirimba ngo tuzine igisirimba tugire ambiance. Oya, tuzoba mu bwami bw'Imana, tuzaba mu bwami bw'Imana. Bukristo kwa hasi ngo yazamuka umusozi ngo uterera cyane, ngo bashatse ngo kumubwira, baramubwira ngo kata, ngo katuce hirya ngo harashobora kuboneka inzira y'urukatiriza. Ariko ngo hari ijambo Mukristo yaravuze ngo naho uterera, ariko ngo ndiko numva nshaka kugira gute, ngo ndiko nahagizwa no kuzamuka. Naho uterera sinota hirya, utanyuze mu irembo agaca hirya, wa wundi ngo abari umujura kandi abari n'umwicanyi. Hari aho Bibiliya yavuze ngo yaba womenye igihe umujura azira, ngo wobaye masinzu nticukurwe kubera ikusinzira. Bijana musilale, lale, bijana musilale kwenye mapambano, bijana musilale. Yo! Igihugu ngo barakigabura, amaze kukigabura acihera abandi nambara nziza. No ngo bigasiri Kalebu ngo araza asanga Yoshuwa, ngo aramubwira ngo ese urabizi ko twabanye nawe igihe twatasa kino gihugu, ngo abandi bose bakaza bahaye bavuga amakuru y'incamugongo, babandi bari mu kuvuga amakuru y'incamugongo, igiterane ntikizoba.
igiterane ntikizoba. Imana ikinjira mu bwoko bwayo, Imana ikinjira mu bwoko bwayo, Imana ikabikora ikoresheje ababikwiriye n'ababishinzwe bakemera bakavuga ngo igiterane kiraba cy'Imana. Hari ijambo ngo yamubwiye, aramubwiye ngo cyagiye tubana nawe. Hariyo amagambo ngo banani bari abagabo bavuze bahaye babwira Nehemiya ngo baramubwiye ngo ureka kubaka kubera ko uri kurirusha. Ibingibi turi ko dukora, nimba turi ko tubikora dushizeho umutima ko murumva, nimba ba Pawulo barabakubitiye mu isoko, mwese ninde bakubitiye mu isoko? Ninde batekeye mu gitebo bamunyuza mu idirisha muri mwe? Ko abantu bari mu kwamba bajagarara ngo turapfuye turatakishe tagi. Ninde bari bapakira mu gitebo bakamunyuza mu idirisha muri mwe? Ninde bakubitiye mu isoko? Ariko Pawulo intumwa y'Imana yasenze Imana. Raporo. Rero bene data, ijambo ngiye kurangirizaho ngo hari ijambo ngo yaramubwiye ngo cyagiye twari tubana. Uribuka amagambo batubwiyeho muri Kadesh Beruneya? Uzawibuka amagambo batubwiye ngo agira gutya ngo aratekereza aravuga ngo amagambo ndayibuka, ariko zararangiye ko ndabona nta bundi buryo bwoba bugishoboka. Hari ijambo ngo yaramubwiye ngo Hebroni irahari kandi irahangaha, ariko Hebroni ndiko ndabona ugize igihe kirekire, iminsi yawe imaze kuba mikuru, warakuze, nta buryo Hebroni irahari, isigayemo abazarendo aho none. Tese none ni gute kurabona gute? Ariko yari gitangaza. Karibu w'Imana, karibu yari umugabo ngo yari yarombatanye n'Imana, ngo yombatana n'Imana. Nukuvuga ngo abantu bombatanye n'Imana, abo bantu ndibaza bagashuka, ndibaza babondora iteka ryose, babari basha, baba gusa bameze nka kwa kundi ko bashanywe muri yambaraje. Abantu bombatanye n'Imana ndibaza babondora, ndibaza bakesura. Umwanditsi yaravuze ngo ni mu busaza bwabo ngo bazagira itoto, ngo ndetse ngo n'amakakama menshi, bazamera ngo nka kwa kundi kw'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo kizakiguma kikera imbuto igihe cyacu. Abantu bamwe baragajutse, wazugira ukigira ngo nagasambu kameze isofu. Mugabo ateye ubwoba, yaravuze ngo cyagiye twari tubana, nari mfite 45. Ubu nyine mfite 58. 80. Aravuga ngo cyage ngo kujya nazaga ngenda bujya tubana, nti warunzi ngo niko yamubwiye ngo santi warunzi ko nazaga ngenda neza, nti warunzi ko ndagiraga ingingimira, nti warunzi mu kazi. Aramwibutsa aramubwira nti wazaga umbona muri babagabo bose bavuze icyamugongo, ese nti warunzi ko nazaga nitwara? Waramubwira ngo ese aravuga ngo wibutse, aramubwira ngo nibutse ko nazaga ngenda. Okay, aravuga ngo jewe fa kumpeza hariyo kurwana intambara nziza, naho hariya hari abazarendo fa kuhambereza. Kurwana iki? Kurwana intambara nziza, kuyoborwa n'Imana, ukayoborwa n'Imana. Intambara isha mu ijuru, apana handi. Intambara gusa yo kuja mu ijuru. Turiko duhangana na Satani, dukubitana na Satani. Satani yatega hatugakubita, Satani yatega hatugakubita. Intambara nziza turiko tuja mu bwami bw'Imana. Hari amagambo Paulo yavuze ngo narwanye intambara nziza, ngo narinze kwizera, ngo ariko kandi ngo ibisigaye ngo mbikiwe ngo ikamba ry'ubugingo, ngo umwami wanje umucamanza ngo utabera ngo azampa ngo kurujya munsi. Ngo narwanye intambara nziza, uriko urumva ngo narwanye intambara bene ibyo byirato mu gatwamo. Ariko Paulo yari yarasase. Paulo wa Yesu we yari yarasase, aravuga ngo njawe Paulo ngo umuntu umwe njawe sinemerwa nk'intumwa, ariko ngo kenshi nakubise ngo ninga igihe cyinshi umwengeri warankubise mu nyanja, none ni gute njewe bavuga ko ntari intumwa? Pourquoi? Niki gituma bavuga ko ntari intumwa? Narahuye n'ibibazo bimeze gutyo, kubera kaga ntewe na bene wacu baze kumvira Imana. Abantu bagende baje mu matari, ugende musubire mu matari. Abantu bagende baje gusenga bareke gutinya amatari. Amatayo niyo yatugize kuva kera.
twasenze Imana tuja mu batayu tuja mu misozi duhamagara Imana irumva ikora ibitangaza. Imana iradukuza tugeza mu rwego rukomeye. Imana ngo imara kutugeza mu rwego iri rukomeye abantu bikoma ku mutima abantu bavuga aho bageze. Ariko kera iwacu timubizi iwacu gusa ni Imana. Bazaga bagira gutaba bakaba gusa ngo nimugende muhamagara abagore bazi kurira n'abagabo bazi kurira. Nimugende mubabwire binjire mu rubunga. Ibindi bisigaye baratubwira amakuru mu gitondo. Tota bonimiriak chandalave brino kekela boy rotame kostalanganda lukuta bongi de la rivet de la moindre sa pipe porte que colami casso ridave de collage romeri que le bey riweni gaim se moti passé rotebai de gay mwanda wini sambre l'overi de la paix totalement de gare l'homme mesili veillon regrame des opé dike mongeza la chemo de la kokoloma. Ngo yaramubwiye ngo genda kubera ko wumva ko ufite imbaraga. Ngo yaragiye ahangana n'abazarenda gwana nabo abo banzi ngo bararwana ngo arahafata. Munyine ijambo mwene data yasomye aravuga ngo nubu nyine niyo gakondo nubu ya Kareba. Nubu niyo gakondo yande ya Kareba kubera kuko yitwaye neza. Bene data nimureke dushira Imana imbere. Mureke ibindi byose dushira Imana imbere. Nidushira Imana imbere tuzagera mu bwami kandi tuzanesha. Ijambo ry'Imana rituganza. Tugiye kubanga abacuranga. Ariko mukagira Imana. Amaze papa. Hallelujah. Numvise wankozeho. Amen. Yesu bashabutse Yorodani. Imana yamye imubwira ngo nasiramura abanyesirayeli ngo abakureho igisuzuguriro ngo cy'abanyegiputa bazaga babasuzugura. Hallelujah. Arabasiramura abakuraho igisuzuguriro cy'abanyegiputa. Kandi aho basubiye kurya manu. Tibasubiye kurya manu. Bariye ibigori bikaranze. Barya n'ingano. Nibyo bariyaho. Yesu abagezaho abakuraho igisuzuguriro. Abakuraho igisuzuguriro. N'ubu ngubu ubakubwira Gisenyi bavaneho basiramurwe. Gira abakuraho igisuzuguriro. Abanyamahanga baza babasuzugura. Nimuvaneho igisuzuguriro. Hallelujah. Yesu ngwaze kugira cyabona umugaba w'ingabo abaturutse imbere. Nicyo gihe yabazaga arabaza tese uruwo muri twe cyangwa uruwo mubisha. Yaravuze ngo je none kubera ingabo z'Uwiteka bari ko batinya bari bafite ubwoba bwa bundi bwacumi ryinshi amugongo bazanye. Ariko Yesu anakareba ibo bazanye ukuri kandi nicyo cyatumye bagera muri Kanani. Bari abagabo b'ukuri bamyavuga ngo tuzabarya kakurya kw'imitsima. Abagabo babonye imboga nziza bamwe bazi kumanyura no guhirika. Ni kurya Yesu yamyavuga ngo nimuhumure ntimutinye kandi ntimukukwe n'imitima ngo nubwo ari barebare n'ikike zazikomeye ngo tuzabarya kakurya kw'imitsima. Amen. Ubundi kandi yarabwiye ngo bagende bazunguruke gatandatu ngo ku munsi wa karindwi bazunguruke karindwi bakubita agasindo gusa. Uwo ni umwuzuro w'Imana. Umuntu wese ariko yamayinjira ahagaze. Yeriko yose yama yikubita hasi. Barinjira muri Yeriko. Muri Yeriko barinjira. Hallelujah. 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 Mana ndagushimiye papa. Ndagushimiye mubyeyi. Shimiye neza yahuzugira. N'umwuzuro wawe. Udukureho igisuzuguriro.
igisuzugurira abanyamahanga bari mu kudusuzugura. Udukureye igisuzuguriro cy'abanyamahanga, udukureye igisuzuguriro cy'abanyamahanga Mana, kugira ngo twinjire mu gihugu wadusezeranije. Icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Mana, ndagushimiye kubwo mugaragu wawe, impanuro duhanuye, ijambo ryawe twumvise Mwami Mana yacu rigere ku ndiba y'imitima w'umuntu wese, kandi rusheho kumuhindura Mwami, kugira ngo ahinduke abishare mwigisha. Ntitube tukimutekereza dukurikira iby'amasekuruza kuko twatekerezaga Yesu Kristo, ariko Mwami Mana, umuntu yari muri Kristo abaramaze kubicyare mwigisha, bibya byose byakera byabishize. Udukureho igisuzuguriro kugira ngo tuboneke dukiranze. Ndagushimiye kuko ibyo bisakana bikoze mu izina rya Mani kuma. Bwana tubibaza. Bwana tubibaza. Bwana. Tumama mabako. Bwana tubibaza. Bwana tubibaza. Iki kintu muzehe, iki kibaye ntabwo kiza gikunda kwirebanga. Ndababwiza ukuri, iki kintu kigeze kumanuka iwacu tugituye ruguru, imbaraga zikaza tukabwiriza turi babiri kandi yahabwiriza umuntu. Iki kintu kiza kibimboneka rimwe. Imana iguheze umugisha muzehe, tugiye gutambira Imana tubakabagira bara. Abatamzi mwenga bahaguruka bajya batambira mwenga bahaguruka tuwenga ndagicamo kugira ngo tuze gutanga umwanya tuwenga batamba, kandi turatamba twatubwira Imana ngo Mana data umanura imbaraga, abantu mu mukutano bazahure n'imbaraga z'Imana, abantu bazahinduke, abantu bazongere kandi bashashurwe, abantu bazongere kandi bumva Imana.